Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ya ka film kasi ka batamai ka balai kerteng, Sien ban Nyngkong. Henne kasi ka kan reu tedek Ïaïong la pelat pat ba, ha ka jelang ka balalong hapo Shillong Press Club. Ya kani ka film ka balapan mi da ka kan hon ka balatem, kom ka Camrels Production. Hapo ka jelam jong producer uba kit bo nongrom, la pelat pat ba, da president jong ka Meghalaya Filmmakers Association uba commander si Shangpliang, balalong kongsan ha kani jelang. Kiwai pat ki balai don lang hagani ke jelang pelat yagani ke film ke ba on sapan I pat ba ha Bijou cinema hall bat ha Tyngshain cinema hall Shillong ki kan top yu ba lasting nongbri u bolong way ni kinosna film hagani ke nong ba Shillong rengkat u assistant director jagani ke film u ba Gabriel Marwen ki Tyngshain ki puran bakan top yu samla shongdor lang thaba ke samla IC full lingkhoi bat ke samla Veroniza rembai bat kiwi de. Ya kani ke film Sien ban Nyngkong la pendam ya ke jingreng dor haki arpu arsngi ke balas dang Naduh senam arjar khatnyo balala bat menta ladap ban penbet penbiang lot nadong sedong ya ka ba on sapani pai ba no ru Naduh ka arpho hadu ka arpun rotrik mentau bna Ïaïong hapo Bijou cinema hall ha police bazar bat ha Tyngshain cinema hall ke baran hapo stan jeep yodu Shillong lengba kisam kiba kisam la hidon kakam cina film kala ban warna ya shibun kita kisam kiba lengba kakam film kumbala mention mengenai balas kamdai tanya kinong mereka ka sedang Naduh kinong thought script kawan sedo kinong snai jingruai kawan hadu kinong record jingruai seginong ruai kinong ring tapi lah masutu ka editor barokan jadi kakar khana kabala bangyara banai macam misalnya dan rei misusi bantong hadu mentar nama kali kakar khana kadang long kabadang ring hadu kata nama bangim simyo ya kata jing paikmat na kalian juga government hawa kini kisnam baladan kaladon kisnya keren hakaba kilaong ini ba kan sawarno dan kata ka film policy nilai yang bentaro hakene ka jinyalang ka kilakot ini ya ki suggestion ki bangin ai kan rei misusi bahadu unta ka kampak la dan pengurang yang ka policy baga government kan paikmat sekali ka karkhana nama jadi ke sorkari ke balapan benar ya ke kamsina film kum ke karkhana lada pikir mau hak bedi bertene ke kamsina film ke government ke lawala ro ya ke gazet ya ke notification hak ke bagi omba ke kamsina film ke lada ke karkhana dan reitang ke kim kampatian dalam kam ya ke jing kersian juga sorkar dalam kam ya ke jing matpang ya ke jing tenderi nama kembangi om nim da kwa ya bisa dari kwa khantam pakai sina ya ni jaga puni ya ki hol hakaba na le juniru nim nom pi ya ni ki hol dari siu da bisa bahkan long da revenue da manra bisa ya wat ngai na wat Ïaïong chunam bat pi ba I sim Kinsan balikum ni kawan jan lempoy berkat pi cucai no nanga ngapoy pan angkan dengan film lembaga audition ba I director ila post fa FB tengah nei ke nombor ke itu tengah rente ke I de nasapoy pan wan lembaga audition tengah select tai ngapoy man akhir kena ke film kembang along balim bak audition bat nang taruh long ala don ke jingkwat aduk mensyuahi ba ngelawan ke audition mensyuaru ngelawat syaiwan hi ya ki audition tu dak don ke syait pen I mah ka advertisement bahkan don ke audition gentang tai tai nang syaiwan hi long Tyngshain nanti ro bonsen di hadin pete ke ba arte tang kena film hi de ngapoy berkat hi ro film expect hi ro bang select kumni kerol jong hane ka film kalong ba ka kamlang dinjar hi namal bang awan pan pule pan betbet ke English nang tampat ne kendo e actor ma angni belong opposite role ban ngate kabang ha nakinda namal ba ladang compare ban ngate kambyang maki hi namal bang ala sa na dre chetu te ki pronunciation ke rokom kren kalong pair ke pronunciation ding hat adang long ban kren tu te ki hab ben batai ayam nai pronounce kum ta namal ba ni hab te long makiro ki long ki kaya ngate ngasem ma ki long ki pha long ni kloi ban nyarap iwi pa iwi ta Nyngkong perbai ang director mai yang ba ni hab ni kes tang lang berkat bai syukran kai
te ngemut bang ha ban le shishahi tamba kumbala tho ka script bat ka character te ni ha ban le hi ba knang ba kan long it looks real knang ba long kin attract people ya ki bro bat ako iro long habangi ni dang le ka tu character te ni ha ban rung ha po character knang bang pen I ba ka de shisha bangit pen I ba ka de real ban itu to be honestly long ngale ranyi Nyngkong perba long ipam tu ke trailer iket ngi director jung mo ipa ka trailer yang ban share ke pelak menut ban share man dan ke tu sen tengah sole ranyi tamba kunur te ka poi hibet am ba bentar kan juk bentar te YouTube barakai te ka poi bet dan dalai I kibun ki bakal yang ngapikis real ni kunur ne wat iparu ikli yang te ngahap batai I tamba haba iparu yang supportive te indalong kan do kata long buntai iparu yang ngi shek bet ka poi ke tu ke trailer te dalam apa irki ikeli bet yang ai ang ish kan ki perlu ki pun hi bakal yang ai kata tu ngai bagan long kan nyai ha kalong het ha tamba ya ka bam ta te ngamla ban ong tamba ngasu long akwa ban request ya ki viewer ya ki barok ki public ki ai ba kini support lang ini ba do kan ni kadang deka simban Nyngkong yang ngaruk bangan ak ni film tamba kermen skam bang nganang ya syafrang nganang tre shu ya kan ni kam bat kunta te tali ka jingsne jonga ni film long kan ni simban Nyngkong lang nimde ban patsusi ya kimi pa ku magila penhe pensan ni la long ki kai ki te nimde ban patsusi ki ku ba kan ni karakter jonga kan ni film long la long ita ikun ni ba patsusi ya pa namar ba kimi ki pa ki bun ki long ki expectation na benta jong imo long la dang ila he ngile kum tam te tang ba ha ba ngile ke jing ba la ki te ka long jing so si e mi pa me ka tu nga khat ke pa ba long as ngi benta ngi dang de ki talent ke ba thmai ma ba ngi dang mi thmai long ngi dang long ki ba long ki new artist so nga kwa ba baro ki public ki ne krishan la ngi ki ne support la ngi nang ba ngi ro nang ya chaplang bat ndei tang kata bat ke khasi industry jong ngi ro kan long kham che jong phimya apoi ban at ha ni ka film sin kong kalong ba ngayo ban late edition mar ba ngayo ka jing pun bana ni director ket nang ro tinga sayo jing pun bana ni tinga call itu number ba la late edition tinga sayo ban late kita ni ki jing e ti ki jing e kalong ba hakalan ki dialog ban dialog kuno ban long kum tu karakter tok film kat kum kecing kwa jong director kan te kalong ba tangkatai kecing e jong Naduh mun swa dang ret hinga khmi lenti Naduh badang khanam to ngkhmi lenti bang long aktor ring la maju praktis ro ai mur-mur ngaju por badang khanam to tingala aju khmi lenti ro ringa sokman kin mata pada bang ayo ban sim mata ma kan ka kabu kan sakla ban long ba ngahapan yadok shisha tu film kalong ba katkum kajing kwa jing director kwa ban penlong kum tu karakter tu film te ban penlong kajing I shisha jung gitu ke long gitu ke karakter tu film kan te ka long ba ni kajing de samla janga ba jung I te long dan ra tambalong hakatu padeng idan kajing stu jimot lang kan kuno bengin ya tre ya kakam kan kajing ang junga kalong ba kajing macam I hot bagi ya kantor untuk apa FB apa ke no ya kantor ba kantor bagi ada bagi kes baka long ke basmio kantor te no takum ka jok menta long ni dot itu te long issue dot ma dot long inde bang dot ni le kamera nya dok tak dot kamera nya kuno ma ting issue long pensai kin dat ipat ba long kende ban than ban perkat sni mo kata takum ka jok menta ni ya kata kunti kacing khmi lenti junga kanik film apa cinema kalau kesin benkong kacing junga mau pani asim matang kanik film te ngakar paru mo niki para ki pat ba kantor mangani po brinyu trap mo ginomnya sno ko ke ginomnya kentiu soprang mo kanika kantor mikiriu dam sap na kanika ri jungi ngin nangi kiu soprang kan akan kalian ngakar paru nam tajuki long bikin ai lang kajing support kan haka arpo tarik kan release ya kan ni film las dang banding Naduh jong Agos jong sna maladep arja kan yo te ngilamut ru ban release no menta ka arpo trik jong menta bunai hadu arpo trik menta bunai apa Bijou hall cinema Shillong bat Tyngshain hall mini cinema shiru kom hi
ngalasnai ke film Sien Nyngkong om bakan dei tang mentah ke Sien Nyngkong Andre ke jingmut jungai kan long ba nang ni sakmat ngan yai snai ke film kadau perlong bangan snai ke film kolong bangan ai kami kiwe ki bedoni ke sap katelen hakawi dei acting Sien Nyngkong ngit baro FPS untuk Sien Nyngkong mah ke bangile barbar ke sejah Sien Nyngkong Andre ya ke film ke love story but ke love story ke baca ke film ke Sien Nyngkong pat ke compare ni kiwe dei nak kadau la mention sebenarnya ke Sien Nyngkong namar ke jing it ke bapla bat ka bom chu khamja ke jing it ke film ke story jong Sien Nyngkong hi ke min hi ke dei phangun penyap briu hadian balop penyap ma you way u kli jong ke yeng ma u khpa u phetri no na kata ke jaka bat ha kata ke jing phetri jong u te kita ki member jong kata ke yeng ki le ban wa di u henry long habol ale ke kampus new hiam kamut un yo be kata ka bainong ko bas new hita kamut pun hapan phai bi kata ke yeng te bat na barak haji sound pitch Bijou cinema hall silong pin satip igi barak haji kumba kala pau mentah babarok ki brio ki kentho e film ha ka be dei begitu mentah be ki hapan ni do shisha ke jing shisha kam tadi hi ke ba ngam dadan hi ke jingmut ba kinang ba mo kumba kala pau mentah babarok ki brio ki kentho e film balai pani do shisha kini kitai ha ka ni ke film Sien Nyngkong Henry ke jing sungu junga kalong ba ngapen ye dok shisha ki kalong ban pen shisha bat ringgit ya kata ke jing i jungki ke jing tu hi junga ka ditang kata ke jing kerpat junga na phi ki pat ba basmu ba banwan kersan lem yingi nama ngedang dei ke Sien ke Nyngkong ban snai ke film te ke jing kerpat hi ke barit nak mat junga ba sngu ba banwan kersan lem yingi rimo ngak film expect hire bakan mi kumno re tang ke jing kerpat ba sngu ba banwan pek lem ke film jungi dak ba kersan ban pek apo ke cinema hall